kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat umay mo gatangan, Raymond. Sa anak agumatang kapsat. Anya ay nga rod. Lakwan kay tilako. Ah? Anya ti ila kong kanyak ngay. Patatas kin karots kapsat. Ayan ti patatas ken carrots ala kong ngay. Adto yo. Agpili ka laeng no anya ti kayat mo. Ay na wow. Nakadumot din dayta. At dapay nabati ti tricycle ko Mano akilo ti katang maya. Naggapuan ti natang nga ilaklakom ngay. Ay ko ang kapsat. Mula ti kasinsin ko. Tultulong ak lang nga gila ko. Tapno maibo sa dagos. Sige, gumatang kan kapsat. Nalakalang 50 per kilo. Ikanakman nga ron iti sanga pulo a kilo a patatas kan 5 kilos a carrots. Ay na, agyaman aklaw na kapsat Naksayan mo't langin. Mabit lang, tamangi kilo ak kapsat. At ayun sangpot ko akarots kan patatas, grasya, bakit? Ay na wow! Nagapuan ti carrots kan patatas nga ilakay. Ni bakit mate? Siyempre, ginatang ko Ijay? Ijay sentro sa dino kumapay. Aya, sagmamanungay ti patatas kan carrots ita. Nalakalaeng bakit? Di mo salutsurin umano. Anya? Awatem kit din tinsangpet ko. Isubay mat nga bastuta iti manungal daw. Sigurado ka aginatang mo dayta When bakit? Sikakit di may. Ay wala, tamangan no jak mo't amo ka. Saan adakes tinagtaudan da kita natin? Sikakit di mat. Imbes ang maragsakan ka, tatayin sangpet ko nga bastuta. Saan? At tuyen tikat gatangan nyo, Nana Delia. Ay, agyaman ako na ay Juliet na kong. Awan anyaman na, Nana. Aywan gayam. Amangan kunak no kayat yu ti carrots kan patatas, Nana. Ay, nagapuan ti patatas kan carrots mo na kong. Ginatang ko kini Raymond idi kalman. Ay nawaw, nangalaan na ngay ti patatas kan carrots ala ko na, kaawam mo garden na. Tinaibaga na kanya kat mula kano ti kasinsin na, Nana. Anya ngay, mayat kayo kadita mangisuputak iti-itid ko kada kayo? Ay, alaman nga ron na kong, ikan na kuray basit laeng. Agtugaw kayo pa'y biit na mangisuputak, Nana. Kumusta ngay tinapanam lakay? Nakasaritam ni Alan no sagmamano ti kamatis ita. Awan manan, bakit? Ay yawaw, apay nga awan maday. Karkaro alimma ka te kamatis. Tay, kasano nga rudin day tangay. Sapay mabalin na maburas ti datuma. Magastusan talaang no ipaw itta bakit? Dangina ti plate no ipaw itta iti jeep. 3 pesos per kilo. Purasin talatan sayang day jay lakay. At anun tamat ngay? Malugi ta no ipaw itta pay laeng. Saan ta nga ipaw lakay? Itid da kadagiti kalugaran tayaw no kaya da. Ewan anya. Isupay mo't atulong ta kadakwada. Una, isulatan ti panunutan ta. Sayang mo nga may no, baybayan ta. Kan anya ta mo ta ngay, amangan no, adang uminaan ti kamates. Ala, mangan tangaruden. Taagburas ta iti kamates. Bakit? Ay, sumurot ka nga ro di kusina. Itay pa yan nakaluto Ay, makabannog ti agbiyahe. Nalpasan ti ilaklakad mo a papeles? Nalpasin lakay. Nasayat man nga ron no kasta. Aywan kayam.
Ada ka numot ipadpadawat dana na Delia kun Tata Fredo a kamatis. Ay nawa, asino tinakadamagang bakit? Naibaga ni Mariuli kanyak itay limabasak iti ayanda lakay. At dapay nga ta, Adu ka numait. mapanak man nga ron bakit? Wana, mapankalatang, di mo man sobraan ti dawatem. Tilaan ka ba ilanta nga ibusen. Tapno saan asayang. Kan tapno adamot maramanan dagiti daduma a kalugaran tayo. Uwan bakit? Inakon, tanarigat ti may busan. Nangan ka din? Sa anak pa yung mabisin. Sige, inakon, narigat nga ta ti may busan. Libre ko naman. Ay, Wan, sige, agan anad ka lakay. Alagon tinabata kamatis, tata. Sige lang, Raymond. Takamatis iti malikudan nyo ay. Saan nyo nga ipadawat na kita? May padawat ba tlag? Alag nga rin, tata. Nagadumatan. Kabalan nyo ka di ngay busan. Nayon akon Tapno adamot galas ko ngay may tata. Oh, di kayo matanagan. Tasan amasayang dagita kamatis, tata. Tinaduma. Ipadawat ko kadagiti karuba mi. Tapno saanin amasapol nga umay dapay dito yan nyo. Nasaya at ano ipadawat mo kadagiti karuba yo. Tiyaday ti gardin nyo ay tata. Saan nyo nga ipaburas dagitay? Ha? Ay, burasan minto manayin. Saan pa nga ita? Saan mi nga ipadawat? Tabarang addang uminaan ti kamatis. No daman libren, tata. Umayak man ang dumawat At tuyan ti kamatis ang dinawat ko, bakit? Ay, wow! Nagadumot tinday ta kamatis lakay. At dapay nabati iti tricycle ko Wala, nagadun. Kabailam nga ibusan day taya? Saan? Nga magdaplanok ka na kita kamatis, bakit? Ay, pangaasim Di ka agar aramid iti pakaibabay ng talakay. Amangan mo't no planom ti mangilako kadagita. Ne, saan? Bakit? Oh, anya ngay nga rod. Itad ko kadagiti kalugaran tayo. Titaduma, ipadawat ko no da pasayro. Agpasada ka nga rod dita? Uwan bakit? Sayang ti mapasada ako no sa anak nga agpasada. Adapay na bati a kamatis yun, na Delia? Ay, day talangan, Juliet nakaw. Naibus magayam adagos na. Adumot itay limabasak. Moon dado ti dinawat ni Raymond. Kastagayam na. Wan, ti ko na ni Tatam Frido, kat ipadawat na kanumot iti sa balay. Nasaya at ano kasta ti kapanunutan na. Ala akong tanabati a kamatis. Sige. Alam lata na kaw. Bayad ko na. Ay, nawaw. Apay nga bayad ka ka libre day tanak kaw. Saan amabalin anana? Amok nga adamot gastos yo, iso nga awatan nyo kumatibayad ko. Suburati kwarta, ngayaw-awat mo na kaw. Nalakati ka bati sita. Ninanamot, rumbang laang nga agbayad ata ilakok tidaduma. Tidaduma, itad ko kadagiti kabagyan me. Ay, agyaman ako na kaw. Naimbag lang ay gatang mimot kun ni Tata Mafrido iti bagas may. Ay nawaw, ni Raymond akalugaran mi dayjay Kamatis! Kamatis yun dito Nalakalaan, kakabsat! Kamatis! Gumatang kayo! No kasta, ilakla ko na ti kamatis adinawat na kadanana Delia. Kamatis yun, madam! Mabiit man laang taasit gak ti loko. Adda ka maggayam dito'y sentro, Raymond. Juliet? Anya ti aramidam, ilaklakom ti kamatis adinawat mo kadanana. Tangiwat mo man. Tiimbagam kanukat. Noan niya tinakitam. Maguli magkalatan. Saan ang masapol ang pakibiyangan ti diskarte ti bata matao? Pananggundaway ti kastangar aramidam. Talakan? Kita ang amadam at ipanaglakok. Disturbon nakpailangan. Adaman sa ludsudak kada kayo, Tata Fredo. Ano na ita, Juliet, na kong? Binayadan ka din ni Raymond ti kamatis adinawat na kada kayo? Saan na kong? Ipadawat na kano kadagiti karoba na.
Kat no nakitak iji sentro itay tata. Ha? Ilakla ko na ti kamatis adinawat na kada kayo. Anya? Day tatipod no tata. Saan matakas tatimbaga na kanya kat? Saan adakas no ilako na? Tidakas kat inulbudan da kayo tapno laang makalibre. Ay sos, jak amo akas tagayam ti plano na. Inton sumarunong agapit kayo, ilako yulatan tata. Saan nyo nga ipadawat, tani? Adu dagiti man ang gundaway at tao. Okay, kumusta nga ilakay? Mayat bakit? Mayat. Napaibos mo ti kamatis sa lakom? Ay nawaw, kamati sa lako. Di ka man aging didiam mo si ka Raymond. Awan mo't mula ta kamatis bakit? Nakita da ka ni Juliet a kalugaran tayo. Ilaklakom ka no ti kamatis a dinawat mo kada Tata Fredo. Ha? Lukas ta? Nag-istorya day dya babae? Naimbag kumamot ano binayadam tinalam a kamatis da Tata Fredo. San mo't nga rod? Imbagam ka no nga ipadawat mo kadagiti kalugaran tayo. Ay, kuha bakit? Ay. Mangibabain ka mo't unay lakay. Di ka katiagungot bakit? Day dya laang ta mo kapamuspusan. Tapno at daigatang ta itilamutan ta. Inton sumaruno, agbayad ka no ilakom ti dawdawatem. San anasayaat nga agululbud ka kunak manen. La, ito mo ti dadumaan na paglakwam kada Tata Fredo ken Nana Delia. Apay kumangay. Ay nawaw, talaga ka diyan na puskol ti rupang? Saan ka mabain ana ibisto ti aramid mo, Anya ti kagaram, grasya, nakong. Ay, bayada ko mati kamatis a dinawat nila kay ko, nana. Ha? Naamuhak nga inla ko nagayam ti dinawat na. Iso nga, itad mi ati para kada kayo, nana. Ay, nalaing nga raw ngagdiskarte nila kay mo, no kasta na kang. Nalaing nga agpaiso, nana. Ang dakas matiwagas na. Nagulbud pa'y kada kayo. Mabayin lang siguro ang mga diritsaw. Ay, bayadak latan nana. Isupay nga igatang yung iti masapsapul yo. Manaw ay atin na paglakwan na. Amangan mo't no. Di kay madanagan. Ta adati nabatikan ko nana. Adalat tamot gunggunana. Agyaman nakno kasta na ko. Ibagam ko nila kay mo. No kayat nati mangilako, umaylang dito'y balay. Basta pagbayadan nyo tapno saan mairwam nana. Nasken nga agbayad, tapang negosyo na kat nga rod, tinateng adaw-dawatin na. Marwam no ipadawat yu laeng, kat pagkukwartaan na mo't nana. Talaga gayam nga awan manaknakam mo, Raymond. Apay man bakit? Basaam daytoy, daytoy in-post day ti Facebook. Anya day tayo? Kita ano anya? Ha? Ano? Siyak mo day ta? Sika ngagpaiso. Oray kinoveran data rupam ket ne madlaw asika dayta. Ay nawaw. Apay mat nga impos dak. Ta ipilit mo kano ti kayat mo. Sika lang nga rodon ti dumaw dawat. Anya? May sa abaglaeng kumati mabalin nga alaem iti libre anateng nga itida. Ang inpilit mo kano tinangala iti 10 abag. Ipakan ko iti baboy ko kun kunam kanupay. Kadawa mo't baboy ataraken mo. Anya? Nang ipanam iti nateng adinawat mo. Inla akong mananan niya. Ay, kuha bakit? Di ka makarik na iti konsensya iti kastang aramidam, ha? Nangagaw ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Pudno ka day nga ada nang i-post ka ni Raymond, Juliet na kong. Pudno na Delia. Ay, anya nga itinaramid na. Ada kano libre anateng nga iwarwaras da dita kabangibang a barangay. 1 bag per person kano, ngam ipilit ni Raymond ti kayat na. Isu kano pa'y ti makaungot. Anya? Nangala kano iti 10 abag, nana. Ay, nawaw. Nagadumot tinday ta. Ipakan na kano iti baboy da. Ha? Adaya mo tarakan da, baboy. Awan sabay. Awan, nana. Agar aramid lang dayjay iti rason na. Talaga man ang gundaway.
Amo kung ti maipapan iti day taabanag, bakit? Namumugayam. Sana na masapon nga istorya akin ka. Wen, bakit? Naibabain ka nung arod ni Raymond. Ngangam, puskul ro palat ta kanumay. No apay ngamin akasta ter aramiden na. Saan mo't adakas? No ibaga na latan tipod no. No ibaga na nga ilako na tidawdawatan na. Tapno saan kumaan nakababain. Dayta nga road. Sana dakas, no ilako na. Ti dakas, kat agulbud pa lang may. Di na panunutan na mabisto mo lang taadaw. Ti makakit-kita iti araramidon na. Pakabasbasuran na lang tikastangar aramiden na. Pakabasbasulan kan pakaibabaynan kunam Yak magustuhan tikasta pa ng kitam kanya ka, si Juliet. Ay nawaw, apay nga agungot ka ngay. Wen takaslad da kayat mo asawen. Lumabas lang ti tao. Apay nga agungot ka kat awan mat insawang ko adakas. Kitkitaan ka laang mat. Awan, nga maamuklatan nga dati kayat asawen tikasta pa ng kitam kanya. Agpapada kayo kadagiti marites sa kalugaran tayo. Anya? Agin ti mo ka pa'y lang ngamin dita. No napudot ti ulom saan akom kumpurmi ti apapaam. Agkontrol ka. Unamlan sino ka man? No lumabas ka laang. Saan kat akasta-akas lag birbiro ka iti apa. Kagurak man ti kasta. Unamlan sino ka man ta perfecto. No kastamat lang gayam. Di kan magmag na iti paraangan me. mapay dayjay. Napudot mo ti ulo ni Raymond ita. Jakman amo kang kuana nana. Ay, amangan mo't no adanay sawang mawa di na nagustuhan na kaong. Awan mo't nana. Nagululi makaklaang mat itay. Ngam isuti kalaat nga agong unget. Anya? Saan mo't siguro adakas no kitaak? Taparaangan mi matidalan da. Ay, day talaan. Di ba kagapaw? Wo nana. Jakman amo iti dayji a tao. Epekto siguro. Dagiti istorya may papankin kwa na Nagbain mo tan. Ta sensitibo ka nga raw. Wan ngam sobra ti kasjay nana. Awan ar-aramiden ti tao ken kuana ngam kasdekit din ti panagsasauna. Di mo lang tanikas-kasaw na ka. Napabain ang laki di dayjay. Basol na matla ang apay ang napabainan nana. Napudot law na iti darak kadagita akalugaran. Apay matlakay. Una, takas jemot nga ron ti panagkita da kanya. Ay nawa? Ay, di ka maawatan lakay. Madlaw nga da kayat da sawan. Anya? Unamlan asino da perfecto. Kasla saan da nga kamkamali. Apay, ada ka di insawang da adakis ken ka. Awan magkindi. Oh, awang mo lagayam. Apay napudot ti ulong kadakwada. Wena, tamadi nga ron ti panagkita da kanyak bakit. Lakay, no awan ti dakas nga inbagada, di mo ikan iti dakas aka ipapanan ti makitkitam. Ay apo, sensitibo ka launay. Kabasol mo no apay na i-post ka iti Facebook. At damatrik na kamasaksaktan. Wen, amok dayta tamin tayo, ket adarik na nalakay. Tikam malimlaeng ngamin, ket nagbalin ka nga ulbod. Ay, ket aklunam nagbitut ka, ken agbalbaliw ka nga minin. Makapaasar mo't ngamin. Amom lakay, nasayaat, no ti may sa tao, ket nadiskarte. Tidakas na laeng ngamin, ket no adda tinayon na akalukwan. Kas kumay tinaramid mo, nagulbud ka lakay. Dakas, tikas jay. Ay nawaw! Di ka agulbud tapno makaganansya ka. No dumawat ka, ibagam ti pudno a pangusaram. Ngamin, awan ti patag wenno serbi ti kwarta no pan nakadadaal met ti panagtalek ti kasukat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itin kay panang tarabay.